Amateur Kabaddi Federation of India gi makhada Manipur State Kabaddi Association sponsor tawduna Kakching District Kabaddi Association sinduna ngasidagi hauduna tha asegi 38 fawba chathagadaba ahanba Kakching District Non-Residential Kabaddi Coaching Camp 2025 Wabagai Yangbi Ground da ngasidagi Houdokkhre. Coaching camp adu haudokpagi thoram aduda Manipur State Kabaddi Association gi President E. Jiten, MSKA gi Secretary TH Motilal, Kakching District Kabaddi Association gi President H. Kesorjit, MSKA gi Vice President L. Hem Chandra, MSKA gi Referee Board gi Convener N. Kiran Kumar na athoiba mithung sing oina sarukya khi. Coaching camp aduda Kakching District ki tongan ba club sing dagi lakpa nupa nupi punna sanaroi nifurom na saruk yari. India the chang no ba game day chanaga do bude next kabaddi si. Mandam mangan ganu oina bo hono. Karamba kogi kenona discipline na paisa thadar ga smaino coaching to yauki. In the name check only haibadi Mina tongnay de khang de puktok de toksam kangu umji yawrim de khoi maduda pai khut thinjin de ma man pamli ma mai apam du cha chan kaiswa kai beli tawu akhoi nu ji noi de khangani gi bidia te na te ai men sai competitive hai do ai khoi na sum thoe na maram de ai na secretary le ni matam de khoi junior lori sub junior lori senior nu pi gi lowi nu pa ni I zone siba tuteli long de na dum Noi lojik sanari se pamjaru ki sum yeng bai wane ba ai on da hachang de interest ke dili te mamang da thoki ba chana ki mayam do nachan da che mayam nabung nokwa mayam sana ki do hojik phog de mit da changchang noi de kari ko makalam to ute noi di makalam de technique ute noi da makalam de ki phaja ba sana bu ute ba isana pamjaru bu do adu da bu ta mang ki tari ha bi du ta lak te Oja yaw to try yourself. Nayumda nong chure nayumda kachin nam da sanggoy gi chumangi manggo gi kachin na piti to wi.